87.6 Ghetto FM. Ndio kudia Rais William Ruto NMBA gweketha hii maneno ya affordable housing nada koti ya ugirite iborachokere bwega sheria yu ya kurukwa kaide, na ni vizuri hata vile mahakama walisema turudie hii maneno, walifanya vizuri. Ni untu iborombere kwerekania sheria yu, na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, gutigwa omena hawakuwa wanalipa hii pesa ya affordable housing. Ni atyo kugaga bwachio pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Na irongerekere ni untu antu nkuruki bakagitwa chio ukathura nitwa gwita Sakayo. Lakini sasa nyinyi, hata nyinyi naye mko na maneno tugutigade nyinyi tutienda gugwita rietwa rigaturetera thina munene. Ghetto FM. Aya, nabu MCA kumegembe ne ateora bukwendaga kuagira antu barabara kingabana na ati batuita kurwa barabara antu bandu bikora niki bukubeta marietwa jau para wi maendeleo betete wetia bere ni bubulito mabukabeta marietwa jau niki nuntu libiro wengo abwira erita ngwimenti agatatiania agaritembe gavana nawe bukamwira atea ende baubeyere ni antu bakubandu yauwe ala endete ni nambere antu aja ibagwitikirwa kuora bakwenda ni antu bampara ni ubyo baende tinariku na antu begembe barabura alikuwa gavana nabwe ne atabukwenda kuga enda kuja tongere betu atiri wita kwa gavana ni crime kinyabate choketie bubutithirwa buri crime batu witarukire na oro no tuku baciombe no tutwinaki no tu ibato abudurire bere nini kibwetete kwa gavana bute barombete rutha batue tutikimenya uburomba rutha no tunya babu ibweta na bute turomba rutha bwita bute bere kinya na ubukuga ibetaga burarege gachagwa turaburia ade birabwe ya watu rabwenja tumenya nimbi bweta kwewa na o ade babwe chokereni arantorotimi a chokere ncheru etete kunyo churo kwa sio minango kawira ira antu baba kethurwo getegembe kaide onike yobuntu irakuya na ibuche mamwe ntiotha na kurokuriro mbere ya rais na ng'ombe okolea kuthenjwa ekana yaya nkuro na yange ya kuthenja ng'ombe nambi twariende yariko yaya yete ontheka na yabangi yakabangwa boya na yakathira yara ya sniper uriwata bwayo kankwenda kuwa oni ndengabana na murungu ari muira oni tausika utaichie mantu ya upyo kankwenda kuwa mbere ya murungu rotura motha iyo pamiruke kinya kumenya ntamenya lakini antu babanga kenda kawera mbonera nchera wera wokorerere mithatene shindwa pepo. Ghetto FM. Aya antu batharakanithi bwene mbie kubweketha bere ganchokirie gavana nkatho muno ntubo turetera mbeu gatuthiite kwanda musimu uyu wa mbura ndigwe ibukuminira kinya rwimbo otwonjithie ni rutwigwe ni ugwende nungi ukwenda kwaria bwa mbeu otiga speaker oira antu uri ukwenda bwa mbeu iu mbere nkwonie imwaukia mukabanda kana mukamukendia chokerio uauga kaide imwaukia mukabanda kana mukamukendia inanu gichuka aithuru no umbe kuina kigoco muno inanga gutwaria kumona ugocira gucokerera enderea ndungata ciaku cia imagara utamburukitie moko iguru riao baba umana ugociga gucokerera. Thank you karibu no gukia ite ukari naru deputy governor Muisraeli kigoco kinyawe na ndiga kwenda kuina stanje mwetu tukana karibisha ngala bati tesa sawa ambo twire ne rwimbo rwikubuina gataja twina galolo lwa kwanda mbeu kana tesa sawa au ichonjo twambirie igotane sikarendi kiarega kurima inywe mokenagia ngai mokenie ireu urae akuwe kura maketha maingide igotane sikarete igwe ni ngaragu igotane
taasitigwa au sigwane makofi na mwasangu na vigeregere. Tunamkaribisha gavana wetu. Karibu gavana. Asante. Tuliingire bwana Mwisraeli mbe. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anekyo kwa antu bakumbe uno tiromba gite kya gavana kaide. Antu mama nimo wadosi wakwa number 1 thini wa Tharaka Nithi County. Winegi taringa na mbere ya uma kwa gavana wa Tharaka Nithi. Tigerie miaka 3 na mieri 5 ngina umagara. Na turi bande ubariuga bejaira mbeu kuende gwe guteo agira ku. Na mbuge anaugwa mundu mugatambirite mbuge nikarachire. Karibu. Wo ukaugaga no girire kana kwa gavana ruguri gamba ng'ombe. Ninkiuma ati na kana ngithirore na ngoma. Na mwaki unthe. Geto FM. Aya, kuri untu bubu atumandari kana ni ateka jojo kuma kiorimba mbeu tigania West Wero ibange. Ndaro mbari Kiswahili. No komba gukiaria. Inkaria. Utina thina ambiria na gutwira rietwa. Manjina yangu neta Sabina Kaninjo Chinkobito. Nimbie gugweketha. Sasa mimi iko na usungu mbaya sana. Uchungu ya nini? Ya hiyo kijana nyanya yangu sehemu zake za siri hiyo kaona mwanamke akachukua kaligi akamweka hivyo. Amekaaje baada ya kuwekwa kaligi? Amekatwa mkia, transform na yama ile inaitwa hambi makoyo. Amekatwa mkia ya na jwingine jo wapi? Transform na yama makoyo. Geto FM.